thobela, ke a le lotšha, ke a le tsamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo, ke le tshwaretše ditaba tše di bose, gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena, gore le kgotle button wo ya go ba le a thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago, le commente on the comment section, ke kgopela comment tše di bose, comment tša lerato, comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho. Ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela, le se ke napa le di skipa ka moka. Ga le di skipa, channel ya rena ga e kgone go growa, ke molao wa YouTube. Gore channel ya rena e growe, ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela. Ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena, gomme a re tseneng ditabeng. Ke rata re dira molaetša wa rena wa beke, re bona dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Okay. The Chariot, Page of Wands, Six of Coins, Hierophant in reversal, Eight of Coins, Five of Swords, ke na le 3 more cards tše di buile ka bostrana tlo tša mokgotleng ka gona. Eight of Cups, Nine of Swords, King of Swords in reversal. Le go tša karta e temo, ya Resistance. Okay, melaetša ke hwetša go mo o tšwa dikarateng tše ke di choositšego ke tše 9, and then ka ba le tše pedi tša mafelelo, yengwe ya Resistance and then yengwe ya re Protection, ka re tšeng ya mafelelo ka ba le Acceptance. Okay, okay, ba bolela ntho la gore go na le mo tlo yang gona gore o tlo move away, either o ka no ba o tšea leeto o ya somewhere, mohlomongwe a trip o ya somewhere, goba mohlomongwe ke ntho la gore wa ngala, o tsotse ke bona o ngala, goba ke ntho le gore go na le ntho le gore e ka tla ya diragala e le gore e ka kweša pela go bohloko le gore o ka kenyaka o nnoši, a o nyako ke bona o na le batho ba bangwe, o ba away from batho ba o phelago le bona, from your partner, from family ya gago. You just want to be alone, you just want to be alone, because maybe o feel o ka re go na le motho mongwe ga o tshware gabotse, ga o respecte, ga o rate o ya ka mokgwa le gore wena o expecta gore a o rate ka gona, goba ka mokgwa le gore wena o mo rata ka gona, and then you are not satisfied at all. Le ka motho a ka tla try go kgopela ditshwarelo, but ke bona o sa tšee ditshwarelo tša gage, we ba away from yena. E ka ba ntho ya go nongala for nakonyana, ya ba gore o sa ile go kgomotša pelo, and then o tla boa. And then when coming to mebereko ba ile gore la šoma, e ka ba taba tša gore dilo di tlo ba busy as usual, and then for taba tša di-business ke bona o tsepeletše ka ra business ya gago, o nyaka go bona lo tša go di šoma gabotse, stresses fela se ba gona mo le moki, but ke bona o sa be distracted, o pay attention, a gona anything e le gore ya o disturba, ke bona o phušelo tša go gabotse, gomme ke a bona gore o tla fihla mo le gore o swantše o fihle gona, ge e le gore o sa le sekolong, o sa le ka ra dithuto, ke bona o ntse o tsepeletše dibuka tša gago, o studiša very hard, o tseba gore well leeto lona e sa le le telele, but o tlo fihla mo nyakang go bona wena o fihlile gona. Ba re o motho e le gore o na le maikemišetšo a mantši,
o na le confidence, o ke tshepile, ene ke nnete o nyaka go bona wena o achieve di-goals tša gago. Ene ka mokgwa o paying attention ka gona, o sa nyaka go bona anything e le gore ka o disturba, ba re o tla fitlhelela ditoro tša gago. Ke bona tšhelete e ba gona this week ka ra bophelo ba gago, go ba e le gore motho wana ga a šome, tseba re gona motho yo re tla go fa tšhelete. Go ba bangwe tšhelete ke tšhelete le wena ga se o e expect, mara go na le tšhelete le o tla ba le yona this week, and then ba re o e šomiša gabotse, o se ke wa e waster. Le ge e le gore ke bona o payile much attention ka re ga mošomo wa gago, o concentrate too much ka re mošomo than ka re ga your spirituality. Motho la sena spiritual gift, motho a tseba gore ke ena a spirit se le gore se ka re ga a physical form ya gona ke mebele ya rena. So ba re o se ke wa lebelela go kgatlhiša mmele wa ka ntle, nama, o se ka lebala moya, o se ke wa lebala moya, o se ke wa kgatlhiša mmele wa ka ntle fela, wa lebala moya. Moya wa gago o bohlokwa because mmele wa ka ntle wa bola, moya o phela forever. So mangelo a ba nyaka gore o be connected this week as well, o se ka lebala go uplifta your soul le go protecta your spirit. And then go ba bangwe ka re ga letseno le gore o fela o ba le lona kgwedi ka kgwedi, ke bona o tla ba le kgatlhego mabapi le maybe taba tša di-investment. Mohlomongwe o ka tšea e nngwe ya tšhelete gago go tšela wa investor, le ka ba di-investment tše le kgona go dira kgwedi ka kgwedi, go tšela kgwedi ka kgwedi o latlhela something. A ke re ntho la gore e le ntho la gore in future e tla o thuša ka se sengwe. A ke re o ngwadile dinyakwa tša gago fase, gomme wa tseba gore wena o nyaka eng le eng o nyaka go achieve 1 2 3, and wa tseba gore okay dilo tše di ka costa this much le this much, gomme o thoma o save towards your goals. Ba re ke ntho e botse. Go ba bangwe o nagana ka bokamoso ba bana ba gago, a ke re o setse o nagana gore okay one day yes ke tlo tsamaya mo lefaseng, bana ba ka ba tla šala le mang, ba tla šala ba le jwang. So o nagana kore a o sa ke naganela o itee, o naganela le ba lapa la gago, ke ntho o e dirago, which is a good thing. So mangelo a ba o supporta on this one. And then when coming to business, ba re o ska hotela gore business ya gago it's running at a loss, o lebelele dibuka tša gago gabotse, o dire your bookkeeping gabotse, o check stock sa gago gabotse, o bone gore na commission ke bokae, o dirang ka ra commission go e kry-ile. Ge e le gore batho ba bereka under wena wa ba patela, wa šala ka bokae, wa patela metsi, metlakase, di-accommodation jwalo le jwalo, o šala ka bokae. Ba re o šomiše tšhelete gabotse, tšhelete ya business gore business ya kgona go growa, o se ka berekela at a loss, wa kgwetša berekela molomong. And then ba bolela ba re this week a gona ntho e tla o distractang, a gona mašego mabe, a gona madi mabe ka ra bophelo ba gago. Boroko e tla ba bo botse, go ka kgotšela gore maybe dibeke tša go feta o bone motho e le gore o tlhobaela too much, bošego bo robetše. This week ntho e ka se be gona, o tlo kgotšela gore o robala a sound sleep, o robala boroko bo bodipi, boroko bo botse, and then ditoro di tla ba gona. Go ba bangwe well maybe o ka lora o ka di lebala, a ke re ke no dependa ka situation ya gago mo o robalang gona, lefelo le o dula mo go lona, le cleansed di hlwekile, wena o jwang mo mmeleng, mara go robala gona o tlo robala boroko bo botse, go ka se be le di-nightmares. And then ba buša ba re yes manaba ona a tla no phela a le gona, meleko e tla no phela e le gona, so go ra gore o phele o le aware, a kere. And then that's why ba nyaka gore wena ko protect all the time, ka gore manaba ona ga a robale, wena wa robala bošego, wa robala boroko bodipi, bona ba robale, bona ba busy ba bereka. So make sure o ke protect. Ba re ka nako nngwe o ba le ono ke tebala, o lebala o ke tšhireletša, o lebala o šireletša moya wa gago. So dilo tšo ka moka tšona santše di fele, o santše o phela o gopela ka mehla gore go na le ntho ba e bitša re ke ntwa ya semoya. Ntwa ya semoya ga e mo lefaseng la rena fela, e ka mola le ka lefaseng la semoya. Ntwa ya semoya ke kgale le gona, re hweditše ge re tla mo lefaseng, re hweditše ge re bopiwa, re hweditše ntše e le gona, a kere. So go ra gore
rena re le batho ba nama ga rena maatla a go e solva ka kala re hweditše ile gana moki, but re na le maatla a go e lwantšha, re na le maatla a go ke protector from yona. Ba re bothata kore wena ka nako ntši wa lebala o no bona o ka re bophelo ke go tsoga wa ya mošomong goba sekolong wa dira tšeo di dirago wa boya and then wa robala, ba re o seke wa ke tebala ga o kala gore ntwa ya semoya ga e lwe semoyeng fela e lwa gape physically batho ba bangwe ba ile ba ka ba le ka ra bophelo ba gago e ka ba mana ba gago. That is why ba re o seke wa ke tebala, and ga ba bolela so ga ba re o suspecte anyone until mangile a gago ba go bontšha proof ya gore lena ba ke mang ka ra bophelo. Ba buša mangilo a gago ba bontšha gore bona ba o protectile, ba tla tšwela pele ka o šireletša, le wena ba re ke tšhireletše gore bona ba kgone o šireletša. O seka expecta gore bona ba o šireletše fela mola wena o sa dire selo, ba o file di-resources ka mokana tšona, ditlhabane ka mokana tšona tša gore wena o kgone ke tšwela di šomiše. ba re go kgwetše le gore go na le tše le gore ga di sepela botse ka ra bophelo ba gago, go bona le tše le gore ga o di kgotsofalele. Ba re gore o kgone go solve those things goba gore o kgone go move away from those things, ba re di accept. O ka se kgone go move on o so accept the current situation, o so accept ka mokgwa le gore dilo di ka gona. Akere ba buša ba re o ska focusa too much on the past, ba re the past ga e exist, go exista the future e le gore ga se tli diragala, mara ntho e exista gane jwale ke the present moment. And then ga re phela on the present moment akere, and then re lebeletše taba ya go kaonafatša bokamoso ba rena. Ke ntho e la gore se ka kgotša o tšea dilo tše diragetseng kwa morago ka mokgwa go tšeng ka gona, wa kgotša dilo tše o di beile mo pelong, le tšeo di fela di go tshwenya, o fela o nagana ka tšona, di o kweša pele bohloko, ebile di dira wena o palele ko focus, di dira gore wena o palele ke go nagana about your future goba o beakantše bokamoso ba gago. Ba re lebala ka the past doesn't exist, the past ke the past e fetile. Ba re ka kgotše le gore ka ra bophelo gona batho ba le gore wa bona gore batho ba o nyake, ba go bontšha ka mekgwa ka mediro gore ga ba go nyake ka ra maphelo a bona, ga ba o nyake ka ra malapa a bona. Ba re o seka kwa pele bohloko, ba re e ba away from these people. Ka nako ngwe ebile ba go thuša, ga o tsebe gore na ba tla o dirang ge o le ka re ga around the circle goba o tse o nna ka ra di-circle tša bona ke dilo tše le gore ba di dira tše le gore di against tumelo ya gago, di against semoya sa gago goba di against dimpho tša gago akere. So ba re just be away from batho ba uwe, ba re o tsebe gore lebati le e leng gore wena o swanetše o tsene ka lona le tla bulega, mangwele a ba tla le bula, lebati le le gore ke lebati la kganya, ga se lebati la darkness. Ke a leboga bagagešo, ke yona reading ya rena this week, a re kopaneng gape beke e latelago. Ke a leboga.